Om Swastiastu. Idedane sanedahat uang yang titiang rasa pengayu bagya aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa duaning sang kaning asung kerta walublahan ide titiang silih tunggil dosen Universitas PGRI Mahdewa Indonesia Presiden Wali matur ring pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Duaning ring galah lintang titiang sampun boleh matur sematra indik ketatuaning melasti sane mangkin titiang jagi nguningayang indik pengerupukan miwah nyangre rainan jagat nyepi. Itu dane rikalaning sampun ngemargiang pailen melasti sane unteng nyani nyuciang buano agung miwah buano alit suci sampun jagat duwe buano duwe sane kebos alam lingkungan taler suci angga serira suang-suang sewusan hidup betara kairing melelungan mesucian ke genah-genah tirta amerta baris ide kelinggihan ring pura Bali Agung nyejer selami tigang rahina baris metepetan ring rahina tileming kesetra ke bos tilem sasih kesango pina kerahino pinihuntab ring awar sesaka kramo hindune sareng sami ngaturang pecaruan agung sane kebos rahina pengerupukan ring pengerupukan punika kemargiang pecaruan sane metutujon ngusir sahananing buta kali bebutan utawi makhluk jahat nganggen serana budayanya saking tingkat nasional tingkat provinsi kabupaten kota kecamatan desa rauh ring paumahan pecangahan griya puri jeroan suang-suang ring tingkat nasional pecaruan agung kemargiang ring Candi Prambanan ring provinsi Bali Pemekas kepuserang utawi kelaksanaan ring Pura Agung Besakih dari ring suang-suang kabupaten kota kemargiang ring pempatan agung jantung kota kabupaten suang-suang maka di ring Denpasar kelaksanaan pecaruan agung sane kebos Tawur Agung Kesango ring lapangan Puputan Badung duaning di kewenten pempatan kane kebos Catur Muke dari sering ruang suang-suang kecamatan ring desa-desa pekeraman ngerereh taler genah pempatan agung pempatan ngelantur ring pekubon suang-suang ring jeroan puri griya kelaksanaan pecaruan manut desa Kalopatre melarapan nancep sangah cucuk ring sampingan lebuh ngaturang caru sewusan punika caru kemargiang sedurung punika nunas tirta kepuro melanting suang-suang kanggen nyiratin caru wusan mecaru raris ngelantur rantuk nyambehang nasi tawur nyambehang beras kuning pinaka ciri sampun wusan ngemargiang napi kebos pecaruan ring suang-suang pumahan raris ngelantur kramo suang-suang nunyel danyu nunyel prakpak kangen ngoborin
wewengkon wewidangan pekarangan maideran ping 3 kedulure nantuk ngedig sarwa-sarwa mangde mesuara sekadi ngedig ember ngedig cekong ngedig kulkul sane medewi ceng-ceng kaiderang ping 3 tetujone wantah ninten tios ngusir sewateken buta kali sane wenten ring pekarangan suang-suang riantuk benjang nyane jagi nyangre warse anyar saka tahun baru saka pinangal ping pisan sane kebos rainan nyepi ngidudane sane dahat uang yang titian yening ring suang-suang bekeraman kadidumun kewentenang kemargiang upacara ngelanturang pecarwane punika wenten sane kebos ngerebeg kantun titiang alit-alit ngerebeg wastanipun mau pengawit saking pura desa utawi ring pura Baliagung ngelantur ngiderin desa wenten sane ngedig kulkul wenten sane ngedig kekepuakan wenten kekeplugan napi luwir mangdo swara rame ngiderin ping 3 ring desa pekeraman suang-suang laris ngawit sawetara kalih dasa warsa ukuran puniki mewah akidik inik ngerebage punika ngangen pawai ogoh niku artine egah artosipun goyang-goyang mawinan anake ngarak ogoh rikala kelanturang punika mangdo ogah-ogah goyang-goyang nggih punika sane kangen ngentosin ngrebeg sane dumun ngangen mangkin ngiderang ogoh-ogoh ngiderin punika ring suang-suang desa wenten ring kantos ring margi agung ring kecamatan miwah ring kabupaten sapunika pemargin nyane ungkuran puniki inggih punika kangen istilahnya ne nyangre memeriahkan kewentenan pecaruan agung utawi pengrupukan padah tetujonnya ne risampun jagate bersih resik sesampun pekarangannya resik laris buto kali sane sampun katurang yatnya pina kepecaruan mangdo kesah gitu metilar kesah saking banyaran duwi desa duwi mangdo suci nirmala jagat duwi riantuk benjangnya nih nyangre tahun baru sake narais benjangnya nih dadane kelanturang ngantuk ngemargyang catur brata penyepian punika asiki nenten mapi-api amati geni ke bawah nenten nguripang listrik wenginnyane selami 24 jam kramo indune ngemargyang amati geni ring kerame namati geni ring ange serirani manusia amati geni hawa nafsu kehuripan daris sene keping kalih amati karya tegasipun nenten ngemargyang pekaryan sane rahat sekadi tukang lan pekarya ring rahina nyepi nenten dados mekarya laler sanes siosan pinako guru napi luwir nenten makarya menang ring jeroan suang-suang mulat sarire ngeling-ngelingang raga selami awarse sane lintang mangde ngawit tanggal pisan benjangnya ne mowah mewali setate mepekardi ayu dari sane keping 3 amati lelungan nenten lunga nenten lunga meriki tidak bepergian mawinan jagat duwe steril erahino nenten wenten asap kendaraan nggih
steril punika rahina ring rahina nyepi dawaning nenten wenten keramane dados melelungan. Dari sane keping papat amati lelanguan nenten meseneng-seneng dawaning tetujuannya ne mangda sami bulat sarira ngelarang sane muasta mono berata eling ring raga eling ring ide sang yang widiwasa ngastawa linge hida nunasi ring ide mangda kapaice pikayunan ning nirmala baos sane luwih hayu bari laksana sane setada becik punika pemargian sane kabaos catur brata penyepian. Inggih ngelantur raris benjangnya nih ke baos rahina ngemak geni. Ngemak geni tegasipun ngawit dados meapi-api. Dados sampun ngeratengan dados napi luwir selanturnya nih melulungan sampun dados. Sake sane becik ke baos kedulurin antuk melelungan silaturahmi ngerauhin semeton sane menawi medewi reramo nyingakin reramo ngerauhin kekeluarganya nih saling maafkan saling ngeresti tiang mangde ngelantur ring warse anyar punika seterusnya nih memargi antar nenten wenten kepiambeng punapa-punapi deg-deg jagat sami rahayu kena rahajeng sareng sami. Inggih dedane ampurayang pisan kadiasa punika titiang presiden nguningayang dudonan lantur saking dawag puniki melasti ngelantur raris pengrupukan catur brata penyepian raris ngembak geni. Inggih matur suksma mantuk ring uratian idedane sareng sami nunasagung pengampura mantuk ring kekirangan atur titian. Inggih puputang titian untuk paramo santi. Om santi santi santi. Om